abagambere aha kutongoza amizi ga National Water ago batira umurika gwa Kacwamba Ruhumuro Bushenyi ahabwo kucendeza ekizibu kiwera lya mizi omuchwekeke twatemererwa bakikuru bari humuro twatunga bukinga kabwe na abo bari munonga engineer kwasa mizaga izo kugarebera jinke kitongore cya National Water to expanding abantu bona mu bugara batunga mizi nimanye ekiziba kyabire omukutebekanisa ekintu eki nongwenda kusiimira abantu ba Ruhumuro kandi basimbana kanso ya Bushenyi kureba ngwekashara buyahinguza ngo ekintu ekije Ruhumuro kandi kirego mucyakora kikaba kitorobi abatura basimire gavumenti koreka ngo yetuyire nemanya ebintu ebiru kushasha abantu kandi bashabire abebembezi ba district ya Bushenyi okongera kubatonganira ombyo buhereza buzima mwebare munonga mutobari president Museveni na hinjini ya mugisha no mucyaro wakatsima hane tubuzima kutwizikito abantu abanyaruhumuro mwebare munonga mwebare jejeje munonga Kacwamba nibaronki ingamizi kunaiga kurganisira ibasigire batema basi kureba abantu hata nufutura mureni mwendashye badaba tugarira bihimba just kwate mtwaro nkikoma akajuka kagero kagure ndebe yebihimba Manager wa National Water Storage Corporation ahabwe cyanga cya Bushenyi ahamize ngo nibija kurwanisa ibura lya mizi abantu ba Ruhumuro muhumure twine project ya warugo hati it about 70% complete by December twenda commissioning a project twiriza abantu amize byaro byona nimukimanya ngo twashishe bisharara nebibera namiza gakurwa eshureza mwitakaniza kwerekerera hata icyo nacyo mwikize twatanise ebisharara nebibekere nanachi nane minyongorwa hati watari munyongorwa no gukora cyo mu kishara amiza ga National Water ganagaza kuba nagayamba abantu bo murika gwa Kacwamba na Bugara gashakwa Beno Muhozi.